Mami ma wakwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwoa searching. Watcham for nyina kire woni omanfo edi nkomo a sen ena wono ka efa His Excellency John Dramani Mahama 120 days ya obedi ade sen city efa yerem 120 days obedi ade kasa na akoso efa na mama obu hu omo ekoma no omo se ye omo enkoma no omo se enye aso mo mu gina dantemu omo so mo gusu ma na mere kopin se afini nko na wie no e bia na ban na timi agina na so a na se de no mususu na se do mo peno no na Ghana we want no no ma omo nya ne se de mo peno enti se woni omanfo a wo Eastern region di nkomo a omu se den ede na omu hunu esemo abi kan se dum so ha omo papa afiri so ade atosode etimi kofa board e baako 25 Ghana cedi tomatoes ebia baako ne koto baako 10 cedi jeni ne ba na eko atosode nyema no price no ekoko soro no na sa aso na goods and services so enyema then so ekoko soro sa enti obi a wo se de hunu obi a wo se de ka no na wo ka just so bibia ansi science se de no mususu nke nyema betimi akọ nachi no enye saa na ekọ no agweji no konfona nu papa ba ko no oton ade opani ehu ja o ta ton ade na John Mama amamu 120 days no wo send wa system lad be sem water be sem car sem any adwaso atosode money oil afesu so nkani asem no se na wo hunifa ye makwa baba happy FM 98.9 so oh me de mum obeti mabudi me FM opu ne FM e kasa okufu dia cheku but pija ne oba de me de ye hu bibia asa sebe ka se oba se obema dokro be ko 2 cedi sisi adokro kwentwinto enchina me ntwinto moko ntwinto hwi bibia bo kosoro adwuma obi anya adwuma bi anye ne na bo no mosa anti obi ehu hwi wo ma sika no empenfo na etan abada dem na enye sika no wo ma pre na sanso ewa ben fufuro bi ma kan obi ahụ nka se ebia woni pa we nsakra ya ba we abra bo na asisi ehu hwi suku a bobo ya bobo ehu bibia media mitumi a mehu amso me ka no opo sisa no nso hunu mpaso wasem bia begusa no na mi bizana that time a omampanyi enza na wo beba 128 days imu no edi 120 days imu no edi na no ya ene na adwuma bo no se onya adwuma nye a wo ka we ni mu oh send your case 120 days oba nsakra beba na na oya di adwuma oh me a carpenter adwuma kwenye bi kwa ni aye edi wo that time wo no 120 days no na ede na wo hwe anum ze as a carpenter na ubenya oh think my friend say nka no me bo ma eni nka akoto bi akwa nka mo se bi akwa ne bo e wo fom bi se bi akwa yenye ani obi ani besi den no enya obi afro se be adwuma na obi nya adwuma so skani word ma obi traka zabre 120 days is odu akra edua na mfefe yo oh se mfi kwa nka akwa market kwa nka otu se bi akwa fom e bi awo fom what do I say so we can say be am ba me yesi na wo ba ne normal so call the same chances are and the one kasa and the one kasa 120 days yi amampanyi ba ye e de pa na wote wo abrabom unye hu bibi positive bia oh there be ire mi hu fe me da se mi hu fe hubsia no ye ba wa sore mesere woni die kwaso wo ye ma wo sofu die no ye die meka se anu omre unim nyame we die ni die kwaso adentia mpacho papa sofo wati hubsia ndo ye nimu asem na okafa semina ba umia ho ana wonte da ana sa atam no wantimi amfre na nka kire ne se hopsin jai de wo ye no na etie nyame
because oye will be yere so for atumra ne ba cho what say so for we on obo odi o nyem na meka wakopo do beto asemu me sheda yo hu full video on oka ne ba cho so for what is say papa yi hopes in yatena television so radio so aka say obi watokunya what is say or say watokunya e de ama obi wonte down so wonte dia any empathy Assemblies of God so for me come what is say hopes and we say asante bedi etu ochehene na na dan kwakufu ado enne busua ekobo eko edede kwa aduro so se omukuku no omukoma abubu o se den into ono transfer sai Sonti ya papai ese omude ne kwa aduro so sumukubo yale amasa se abubu na amanu ne mumu ono enso ko be Assemblies of God so fotie mi o wono so ko ba bi anase wono so de bo ne ho ban a kire se don komukuku nti wa transfer de ma asante bi de etu se otesi ese finance minister yare hwe ni geni o se ba papai ai friends hopes and ye kwetena ne kwaku anan hwe ni geni o se bo mpacho Assemblies of God so for na wada na anase atam de womu nyankrofo busua kwa apia na aboa Assemblies of God so for obo odin minimum by ni die ni ahobrase kwa so emfa ho maginto kwa wem fa ho mam jano na die wodua no untwa obi a wo se obi abo yale dia mawo ukwa sori yo Assemblies of God ni mu de nyamesuma katakata mani na mu dibone obi a wo so ukwa sori na se obi mpo ye se obi fum ku a obi mfum nwa ti se obi mpa fum kra so aye obone ni nyame ayi a kirewo ana nyame ana se ode oda no na timi ada ne dia kirewa den na se wo ye ko nipa ne nchen ko yi na tan ko mani hu ni bone a wode adiwu na mansa nyina hu nipa bone se mo nipa na ye na emom ye ko transfer se ye ku se nipa na shem nipa cho o kan Romans chapter 12 verse 14 wankasa hawo o kan kan wankasa Matthew wankasa it is a mafumwa as a Christian member and a Christian fellowship kade yesa wo ye ne se wo de che no na ma nanim gu ase me nipa na ehu ba we de wo so akodan de ama nti wani agye se wa se ya no na nya no kuro na mu wani agye se ama obi na no complain se ombewu na enu nwie obi a bebre ka ho wo mu nyina obaye omu adwuma mpacho Assemblies of God so for went me and friend and kan chance guys an kwase asem na wudi no na wo ye nyame ba